Members of 80 Prasa Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. After sitting in protest for around 1 hour, ADC government did not give any reply to their demand and protest, which is why, with no other option, all the Tripura journalists of the state blocked the road of Jampujala. With the demand of making new advertisement policy at ICA Department of ADC, demand for giving health insurance for Tripura journalists to include social media and digital platform at new advertisement policy of ICA, and with 10 other demands on Friday, members of 80 Tripura Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. With that, ICA office staff and other officials and staff of Council Bhavan were unable to enter in the office. On that day, all the Tripura journalists of the state raised their voice with 7 demands by carrying placards in its hands. During the protest, Ompi Press Club President Setmoy Koloy, Hazamara Press Club President Onimes Debarma, and Jampujala Press Club member Mongol Koloy has given a few speech. Suba sumaya, suba suru, maya ke jeng beskango, baik ke cole nai. Kebang ma borok tongo, Tripura haste wo, jeng puila start kai puzo, puila jengman somoyo, asuk Tripura media hatel gona, via tabuk kebang ma media line of haipeka. So jeng mutu dakti no, jini man thayong no jini health insurance hindi jini advertisement hindi joto je chini je man thai dong mani no jeng maya ni bagai jeng tini oro ICA habano gandaro jeng protest ma khaikya chini tai paitha dang sak sai khra nai chini man thai no jodi go che jaigya ba chini man thai no jodi mane jaigya ba chono jodi jai khaije ga chini choba jeng jahoi thanai hambai sing tini oro sini media ni man thai no sing sanani bagai ro phai tongo tai joto Sentam ni bagai boyone gua na jago, mana tamu ni bagai sengoro tini phanyane nangka. Sengkuno portit bai kuno kerengjakya, seng media ni samung kayo, sini man thainyo seng agene simuna sani phaimani. Kendo ba ko rejak tongmani 3 mas ni bisingono sini man thairongno supungri nani bagai. Haipano rejakya taupano. Rejakmani bisingo bo alka borongno rejakai tongo. Sini ADC area ni borok no rejakya newspaper no rejaki tongo omni tinyo sing tini kubangma borok tini media lainyo hapai bakya sing agi khaipro onek kom elakaro khoroksa sikroi tabuk joto bakha bachawoi joto khalekya omni bisingono singo tabuk titi ADC ni bisingtoi singno kubangma rena tongmani ria omni bagai sing tini sini manthai rongno sing tebo Besekango kelangoi tebo seng sini yak mai seng basawoi di sini government ni bising tei seng facility mana ni bagai seng tini oba hai gaya lama wa acungan nangka tei tebo sini mantai kebunga tongu oba okra rok sakira na hai puna seng hezamara press club ni presiden ngai okok sawo seng sini mantai rok no doti supung nani bagai Jodi supungai rimaya, engkai sini beskango tebo kotor, sini wansuk layai sing tebo road block pun thang manai, nake jabakasani sini sidam doni bising niyo sing thalanyai. Oba hakeno ang Hazamara Press Club ni presiden ngai, ani kok samasuk no hambai. No hamjak mumtai khaka ham puila yaparo, tamane engkai Tripura media engkai obo sing tini oro khadu mane asuk mane obono Tripura sorok ne bisingo laibuma haikaba history haikaba oma hai sing khadu mane puila phas khaijak na ne ang wansogo tamone bala Tripura sorok media tamone mala democracy 4 pillar ne sini jago abone bisingo sini samung sing kaham kano jotono saimano tai lokorok bo saimano Tripura sangtheng non Tripura sangtheng luko ni beskango public ni beskango jengjal tongpro hamia jengjala kasai tongpro brok ni sak ni kokno sana ni bagi mayang ni tongpro
जत आरो तिनि मिडिया फाइनाय रक अबनो सामुं खायलायै जों दंलायो तै सामुंबो खायलायो आरो बिसिङो ब्रकनि प्रब्लेमनि बागै कक साजागनाय जागा मिडियाआव दं फियाबा सिनि तिप्रासा मिडिया रकनि कक साजानाय जागा हायकाबा सिनि मानथाय हायकाबा जों ब जागा दंनाय हायकाबा सिनि तामो चलै दं सिनि लाइफ केबो सनो जाजाय खायनायनाय गोरै अबनि बिसिङनो गभर्नमेन्टनि बिसिंथै पत्रिपट फेसिलिटी रकनो जों नायसमै हायकाबा जों सानानै थांगांखाय अ जागाव गभर्नमेन्ट हायकाबा जे डिपार्टमेन्ट दंनाय रक सनो बोसोर जिरातै नाय अब नायजाग्या खेल खायजाग्या ताबो कम्पिउटार हायकाबा अनेक मडर्न जुग सेटेलाइट अमा हाय जुग जरा फाइबो जों ताबो खरां तिसाना नांगौ अब बेलायनो सिनि बागै लासिनाय सिंसा हायकाबा बेलायनो खादुजांनाय कक अमायखायनो सिनि बागै साबो गोसगाङो आगबै फायनाय सनो साबो नायनाय अ खादुम रकनो जों फुरुंना बागैनो नरक जत साइमांखा तिप्रा सरकनि गायसानो आसाजागनाय गायसानो जागा थाय अबंखा एडिसि हायकाबा टिटि एडिसि जे मामानि साल थांनाय सिगां बुकिसा पालायखा अरन बिसिंनि अ डिपार्टमेन्ट रकबो जों सानलायखा गयबलाय रैखा जों गोबां टक शो लेखा अरन बिसिंबो सिनि सानमुं रकनो एडभार्टाइजमेन्ट रकनि एडनि पलिसि रक गोबां फेसिलिटी रक सनो साक नांयाखाय नरजागै दंमानि बाक्सा बरकनो जों अमायबो खोनाका बाक्सा बरक एनलिस्टेड इंया रकनो बाहायनो एड रिजागै दंमानि पत्रि पट अमा हाय सुजुग सुबिदा रिजाग दंमानि फियाबा ब्रक सिमी और चैनल या ब्रक सिमी बरक या अमायखायनो जों गोबां मानसिफ्रा सरक यूट्यूब नि बखाक्तै हायकाबा किसे मिसे जों मीडिया लानो फायलायै जों सामुं तांलाय दंमानि ओ सामुं तांलाय माने बिसिङो लुकु रकनि जोंजाल रकनो लुकु रकनि ककनो सानानै थांगांगांगाय सिनि बागै बेलाय फाइनान्शियल बाहायनो प्रब्लेम कसाय थां ओ खरां रकनो तिसानान बागैनो जों दिनै गेटो मासक लायो नरक जत नुखना लुकु रकबो नुखना फियाबा सिनि बुसगाङो साबो सनो इन्सुरेन्स खायै बा सनो रिनाय अब बेलायनो जों जिन्दा खालायलायजाक वानसक लायजाक अबनि बागैनो जों दिनै गोबां माखा दुमानि बान्दानि बागै जों अरा आसक लायखा तै जत लुकु रक फाइमानजोंनाय रकनो बाहायनो खाका हामते हामजोक मुयाफोरै थिनांगो जोंथायबो कका हाम खोनालायनाय तै अबनतै जोंथायबो खोनालायनाय जत खोनाय मानाय आं आसो कक सालाय आंनि ककिसे सामाने अरन पाइरि On the protest, Hezamara Press Club Secretary Khokon Debarma, Tripura Indigenous Peoples Press Association President Gutom Debarma, and Tiprasa Photo Media Association Secretary Omullo Debarma has also given a few speech. Sini hato phani bagi oktoma thumoi sini Tiprasa rokno sungsasa pohor ni bekhak phasingo sini boro rokni bagi sini haste hapang ni bagi je samung khai tongnai rok borok no bele khono hambaya faro satung manjagei tini ojagao sung deputation eba kheba sini je manthai soktai je tongmani abarono tui kok these theni sanani bagai eba khe sini kha dumani furungnani ma phaikya tamni bagai ma phaikya hanke sung jotono saimano sini haste hapang fainani sekang tai faimani ya golobo 3 mas ni bisingono joto press by samung khai tongnai rokno borongno suba surana ni bagi enlistment rana ni bagi advertisement rana ni bagi je mansak ketal khai policy khaina ni bagi kograjak tabusuk jorate akok narjak yakho arai bosor 3 bosor nani thangai tongo arai bosor lai tabuk 3 bosor nani thangai tongo belaikeno khatung khajani bisingte naisajak wansukjak tabukni em MDC je haste hapang tongnai rok sini khumulungo hapang no salugui tongnai rok borok belaikeno educated agini borok agini party khlai thangnai rokno kabang ma hamia borok samung tangna ringya lekha pora krei nei kabang ma bengai kha kabang ma kok saka kaham kok kabang ma borok ni no samung humung khlai meya eba kheba kebung mung tongkha khaina ringya fanang bangkha phiaba tabuk je sasung saisung jotona educated ni wansungna em rok NDC rok
जों दिनै अर सिनि borok ani tiprasa hamjago hनै जों अर दिनै जतन tiprasasi फाइ तामो सिनि problem o jagao obthaisa sapai mangkhamu swngai mangkhamu borok sungno sak nangjakya nukha जों तो केबुनि एगेन्सिया जों कोनो पार्टी नि बरक बुया कोनो मथा कोनो पार्टी केमनो कोनो हामिया एबा काहाम आबोनि सानानि या जों तो जे कुबुय चलि तंमानि आबोनो से जों साव केमनो हामिया आमाहाय जों कोनो साया पार्टिकुलार व्यक्तिगत भावे जों केमनो कोनो साना बथाइया सिनि नासलेमा बकरी जलिमा बकरी फियाबा सिनि जे मानथाय सिनि जे सामुं खायनाय रक कक्थुम बेदगो सामुं खायनाय रक बरक न जे हानां पिनां खायजागै तंमानि अबनो तुइसे सिनि मकलो जे जों कासाका थांनाय हाति बारसा सिगां जे नुखा बाक्सा सिनि कक बरक चेनेल नो काइब्रि नो के रजाखा फियाबा ते गोबां मा सामुंखाय तंनाय रंनोबो के रजाया तो बरनो रखाबो काहाम कक जोंताङै बरनो जलि तंनाबा मानखा मानथुं आबो बेला काहाम ककसे फियाबा रकम मुंका सामाके बो रुल्स नामनानि बागै तो कक जलि तंमानि जों बहायनो दाबि खाय तंमानि किसा सिनि तिब्रासारंनि से हिंखांखोबा तिब्रासानि हामग्रायनायनि से हिंखोबा तिब्रासारंनि जों जालनो बाहायके सकमाविमान बाहायके सकमरै बाहायके थानसा ख्लायै जतनो मिलि खायै तंलायमान आबोनि बागैसे जों तो नायजाव तामलिंके जों दिनै अर तंथगैले फाइया जोंनि खादुमानि दंग जोंनि खादुमानि न फुनुनानि बागै जों दिनै अर फायो तामनि बागै हिंके तामनि बागै फाय हिंके टिटि एडिसि खा तिप्रा सरकनि हामग्रानि बागै एडिसि टिटि एडिसि मानखा काहाम कक हाइपानो टिटि एडिसि वो जे हापांगो ताबुक जे हापांफान तंथों हापांनि बिसिंते जे तिप्रासा मिडिया रकनो एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी खालायदिनिनाय जों हापां गदाल खाफ्रुनि सिमि 3 मासनि बिसिङावनो एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी नामजानायनि जों कग्रुमानि ताबो 3 मास या 3 बছর रंगै टंका ताबो बो टिटिएडिसिनि बखातै एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी नामजागिया तामनि बागै नामजागिया ओ सुंनो सुंनानि बागै जों दिनै अरमा फायकिया लाई थांजाक सालकिसा सिगां रगनरक मुगिमान खना टिटिएडिसि आईसीए दिनै बखातै जे कालब्रि चैनल एडभार्टाइजमेंट रजाखा कुन सोशल मीडिया वो जों नुखा जे ओ कालब्रि चैनल रखे एडभार्टाइजमेंट नि पॉलिसी नि बिसिङाव खबजाखनै लाई थांजाक सालो अबहाके जों खरांथि साजाक जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक मीडिया हाउस सामुं तांनाय रक बंथों यूट्यूबर बंथों कायसा चैनल नि ताबुकसे चिनि त्रिपुरा सारकनि बिसिङाव कायसा रेवुलेशन हाइनि फाइ दङ अ मीडिया नि कम्युनिटी वो हंगे ताम खाजाका कालब्रि चैनल लो सिमिरिखा आं सुंनानै मुचुङो इज ए कालब्रि चैनल इज एडिसि नि आईसीएटी दफ्तर बो पॉलिसी नो फॉलो खायै ओ कालब्रि चैनल नो एडभार्टाइजमेंट रखा ताबक त्रिपुरा हास्ते यूट्यूबर रो कलंगमा तनो जे न्यूज कंटेंट नो खाय तने रो बरब नो कताम ने बागै रेजागिया जों खरांथि साका सोशल मीडिया रकम सुमुखा फियाबा जों सुंनानै मुसुङो जे बरब रो सावो यूट्यूबर नि बागै एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी नि कुन रायगा खनि हिंगाय ओ कालब्रि चैनल नि बिसिङाव जे तंनाय रक एनलिस्टमेंट एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी नि बरक नि फुंनानै नुथों जों ताबुक नाय खायसा फारसिं चिनि एडिसि हाबांनि बखातै एडभार्टाइजमेंट पॉलिसी खायनाय हिंनै
जोंनो ताम खाय हानान पुनान खायो जों दफानि बागै इ हास्तेनि जत लुकुरनि बागै सामुं दानानि बागै जों अंकरका जोंनि बागै जोंनि हामग्रायनि बागै केबो थाइसा जोंनो चुबानायख्रै दिनै थाइदोंमोन दिनैनो ताबुक जे मिडिया हाउसआव सामुं दानतनायरक दफानि बागै नै मिडिया हाउस सामुं दानतनायरक साब्रै बाहागो माइतम ग्रै जों जोंनि उइकपइन्टआव साना थांया जे जायगा फाना थांथों जों जोंनि भुमुथाय जोंनि कुबै भुमुनानि बागै जों चाइतरो किन्तु हायफाना आ जायगा तामुखौनो दाबो किसु किसु बर'क तामु साना नायथों दाबो किसु किसु नेतारनि फारसेनो आं सानानै मोसनो केबोनो आं खा खराय सामानिया बर'क जोंनो तामु फुरुंनानै दाबो कक कायसा गोरोदिबा वानजि कक बाय गां पारले माजि हाला हमाय दाबो के जोंनो बबाहायके कालि सिलिनाय लाई थांना किसा सानसिगानो जों नुखा मिडिया रखनोबा 200 टाका रां रेखिनो साबुं तुइगुरि तनु मानब्ला नों तुमनो मिडिया नो 200 टाका रां बा साबुं गुरि तनु मान गांगांके नों आगि के तांनि सायाव नोंनो रिनिक्लांखो नोंबा मिडिया रखनो सावो रां सानो लामा कासो इमै आबो हाय केबो ताइ सालायनानै तामथों जों ताबुक साना नायो जोंनि मानथाय एबिसि हाबां एबिसि आमसानि तिप्रासा मिडिया हाउसनो नांमानि एडभार्टाइजमेन्ट होना नोंथों कक्रमानि 3 मासनि बिसिङो एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि खालामनानै माने 3 बছर रंखा अ एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि ताबुक फानो खालायजा ग्यानकेल बुसकानि सालो सिनि चबा ताइबो कतरके जों खालायनाय जों दिनै कग्रो. In the midst of the protest, TTA-ADC ICA Department Principal Officer Iswar Chandra Jamatia came and had a few conversations with the Tiprasa Press Club members. However, ICA Department Iswar Chandra Jamatia has no answers for the question asked by the Tiprasa Press Club members. I थांनाय सालो बुबाग्रानि आसायमानि सालखै चिने भारत हादर योगमानि साल आबनते जे एडभार्टाइज रिजाकमानि आ जागाव जों नुखा चिने तिप्रासा मेडियानि फातारबो ताइ गुबुन बररबो नुकजाथा बमाहायके आबो आगिनिसिमि पास खायजेक दातं तिप्रासा मेडिया नि फातारबो जों ताइ गुबुन बररनि एडभार्टाइजमेन्ट रिमानो होनो आमति सालायजेक दातं आमबागै दा रिमान ना बहाय तो जदि इंलिशमेन तंखे तो किंतु तिप्रासा मेडिया मुखै दुखद विषय केस करे स्पेशल केस होगो जेमन एकदम पूजार बा जेटा अर्जेंट होगो क्लासिक दय तंटा साइल मेनु अब बांला मेडिया होगो बत एक कैटेगरी बी कैटेगरी हि तंगो बरगनो के किसा कबां के मारो दे जाराव सी गहाय कैटेगरी जों कम होय बांला बसी किंतु को बरगले बाहाय अब पूरा इंग्लिश स्क्रिप्ट बरकनि बिसिङाव जे काइब्रि एडभार्टाइजमेन्ट जे कक खामानि बरकनो केटेगरिनि बिसिङाव रोजागै दं ओंके नों बहुत दुखजनकनि ककनि साका जे तिप्रासा मिडिया रकनि एनलिस्टमेन्ट करि ओंके ताबु जे एडभार्टाइजमेन्ट न जे रय दं माने काइब्रि कक बर चेनेल न बरक जतनो दा एनलिस्टेड काइब्रि अन्न रकनो बरजाक नाय काइब्रि न आनि प्रश्न के आबसे काइब्रि जे एडभार्टाइजमेन्ट न रखा बरकनि के एनलिस्टमेन्ट तगै दा न रक एको गाइडलाइन फलो खाय दा न रक एडभार्टाइजमेन्ट रखा बरकनि एनलिस्टमेन्ट तंग रै बय रेजिस्ट्रेशन तंगु ना एनलिस्टमेन्ट चे रेजिस्ट्रेशन ये एनलिस्टमेन्ट तो तंग जे साइटा न रजंग में एनलिस्टमेन्ट तो दा खा न रक एडभार्टाइजमेन्ट TTA-ADC ICT डॉक्टर जे साइटा चैनल न कोबर चैनल एडभार्टाइजमेन्ट रखा आ एडभार्टाइजमेन्ट जे रजाक मनि न रक काइब्रि चैनल आबो के एनलिस्टेड दा बो क्राइटेरिया वर रजाका बो क्राइटेरिया आनि ब तंगु बरो आयि रका रेजिस्ट्रेशन आ काइब्रिनि बिसिङाव एनलिस्टमेन्ट अंजाक दा मसिमि जों स्राय सायमाना मसङ बरकनि अबसे रेजिस्ट्रेशन इंलिशमेन्ट दं रेजिस्ट्रेशन यो एनलिस्टमेन्ट अंजाक एनलिस्टेड दा जों मोननो पुरनो थाके मनो काइसा बन काइसा वानसा चैनल न प्रसंग खबरै लमया बरनि तो वानसा चैनल नि को एनलिस्टेड दा बरकनि बिसिङाव एनलिस्टेड नंगान को दपिका काइब्रि चैनल जे नरो एडभार्टाइजमेन्ट रखा आ एडभार्टाइजमेन्ट एनलिस्टेड दा जे काइब्रि चैनल
po police no follow khai no kaibri channel la advertisement kok Tripura Serang Jati Khumpui Chini Khorang a kaibri and state da joto abo norok to tab ICT department ble nor abo saiman khai tab chano srai khnar di kaibri ke sini higher authority ni kok manoi registration tongo high authority ni kok mane ya tabuk norok ICT department nai tongo ICT department no bo channel endis ungjak ya bonor sithai abo tak bomo sai khna di sino ese nung piu hisabe ICT ni so charta channel to borok registration jak enlistment ko de khobja ger bangka bahake sami ke norok enlist de khobja ya registration ke norok bahake advertisement rekha bo police no follow khai jaka advertisement rajya sarkar ni no follow khai ma rajya sarkar ni no norok advertisement policy rajya sarkar ni follow khai loi dong gang kai norok nichoi bo enlist sabu tong kre bok eta kuri bo tong na tomani information tong na tomani ingka tabu kai bisu tong abu sadi ko gorok ni bisingo kai bisu enlist section rok ei list rok na nagi nyu ro tabuk semua penuh mana? অবশ্যই টমেটো অফিস Tabuk bisa semua renang semua bisa ada. Sar nang database kok saka bela kan janai nang tono database be kok sar database ka ang naiya ke samaya nang kaisa department employment nang ni responsibility tam o je responsibility nang bai kyo bono order pass thake sabon khane bon responsibility database san ke ang to bono mugosto kre plus ang bisa betal khot in mas bisingo bos bani enlistment kang na ba to saimana nang samne enlistment je to ekta PO post phanya ne ka bas sia ke sing ya ba ke soi ra nai tabuk register khayu ni jenor samani noro je kaibri channel register khajak ne bo criteria o tamni bo ni register khajaka tamni re je samani register khajaka ni office hawa nane ni rogi At the end of the protest, Khumulung Press Club Secretary Ronjit Debarma has given a few speech. Sengtini jotono saimano chini Tripura Sarok ni kainai media organization Tripura Indigenous People Press Association TIPA tai Tripura Photo Media Association TPMA o kainai media organization ni Tidul Mumbai sengtini Khumulung Press Club Korbuk Press Club, Ambasa Press Club, Khuai Press Club, Jirena Press Club, Hezamara Press Club, Jompujola Press Club, obo haike sini Tripura Sarok ni subdivision level, district level ni joto Press Club ni adong rok, Tripura Sakok tuma thumnai rok, YouTubers rok, blogger khainai rok, eba chung content maker rok, chung tinor jotono phai sok paijak. Ani sai sekango kebang organization ni Dalbidal Press Club di Secretary President Kok Saganor Khanaiman kha belai lachimani kok jengtini taikeboni man thaina sanani bagai jora bo abon chikanang taikisal kok sabai sugrubi sanani musumani ngake media rongni samung tamo kebu kamini borok tei kerei lama kerei samung kerei apro media rok thangai ti sanani chini samung borok lamat blok khaigang ke borok deputation da khangke chenti sanani samung phia ba belai lachima singsa buni mam thani bagai kok sanai rok setini o Tripura hawo o Tripura ha sabuni chiri hapang rok se jengno siniya jengno borom khanyarengya jengno borok hanai pana nugya thasing ani chai kok sanai rok saka kebono 200 টাকা ni media kebono 50 টাকা ni red ni media ni sajago phiaba jeng nugai mankha nangmani jora khawa media nono samung nango tornani lognani jora khawa media nono samung nango hapang khana purung ngangka media nono samung nango tornani lognan purka media nono samung nango phiaba jeng tini namon tamonukha samung paikha media rono sinilia norok sabo jeng sinilia hapango phanyani sigang kok remane akok kemai thangka 3 mas ni bisingono edisi mani thanai 19 tariko jeng palai mani nugai mankha 23 tariko nugai mankha salnai sigang si edisi mani sal palai kha jeng dotono
busuk bosorong kaya edisi man mani pia ba belai lazima singsa cini edisi habang tong mani ya golobo cini kok borok media thum nai rong ni bagai kok borok media house rong ni bagai advertisement policy gerui tamu khalai tong council ni MMDC rok tamu khalai tong cini MLA rok tamu khalai tong bidan sabau tangai cini mantai ni kok don rok saya ha cini mantai tamu Koroksa MDC bo bata man mani hai bata mana nang mani hai koroksa MLA bo bata man mani hai koroksa minister bo bata mana nang mani hai man mani hai media rok ni bo kaisa man thai tongo tamo sarkar ni bisingte IC department ni bisingte advertisement man nani haste habang sum nugui man kha buni bo phane du buni kok ni channel log ni 20-25 ta channel enlistment borok maso 5-6 লাখ minimum no 5-6 লাখ advertisement mano borok tori logia borok ni dofa tori logia ke sabo tori log sinai dofa ni kok salai tongo piaba media no suk jagya polisi khaijaya tabok bo tai 2 বছর tongkhang ke edisi habang pai thanai 2 বছর khaida mano ke kok da ri mano kono MDC kono MLA kono em kok da ri mano jengno sei likhito tai 2 বছর ni bisingo Tripura sarong ni bisingtei Tripura sarong ni bagai jeng advertisement policy ketal khlai tongo ni kok dari man kok rekhang kangke jeng chini khorang no mathagi ranai jeng kok saya jeng lama wa sukna nang ya jeng buya lama wa sukang kangke thasing gong kok jeng siti sau phiaba jeng not buiti sanani bagai media rok phaijak buni do phani reporter rok phaijak tangai dalai lachima singja chini bagai jeng saya ni tong nai kha 2 বছর 3 বছর saya ni tong nai kha methep jangmang tai bukhru man sinai kaisa dofani media se ragi man ya ngan nang dofa bai tori logi man nai nin dofani bagi sabo kok sanai nang sakrup jakpro nang homkin jakpro sabo kok sanai ni bagai phiaba chini leader rok abono wan sogya chini ya chini media rok no tabuk sengsai mano social media ni jog YouTube ni jog o social media ni phan busuk jorati obo kaisa society no balai kusuk tlang ri mano obo kaisa bodol no hapang tlang ri mano ke babu mujunar na nang nai media ni phan tongo kaisa society ni egen so media thangkang kang ke bono sing khiklai ri mano kaisa bodol ni egen so jodi no media rok thanchaka thangkang ke bono sing khiklai ri mano jeng kuno bodol no tornani loknani ke bono yaksi suna thangya chini chanmung sarkar ni thanise political party ni thaniya kuno neta ni thaniya kuno MLA ni thaniya kuno MDC ni thaniya chini chanmung department ni thanise chini chanmung sarkar ni thanise tamo chini chanmung asik bosor edisi man mani tabuk bo edisi hapang ni nigi sa kuno policy che grei ni kokbrok kok tu ma thunai rok no ni channel log no advertisement ni bagi kaisa ban policy che grei pia babo hapang phai mani yagulo belai ke jeng khatongo hapang no jeng appreciate ma khayo committee snam jakka policy khlaina ni bagi pia ba kaisa ban meeting nang khao committee ni bai ke nang policy ketal khainai khlai jak ya kaisa bano 3 বছর pai thangka odek bi kabang pai thangka jora hapang ni 5 বছর kaisa hapang tongi mano tai 2 বছর nang khlai da mano nang kogrudi balai ke wana ma singcha jeng khanango state government to jeng karjago press club jeng membership che maya 5-10 বছর da singibo government ni facility manale porer kokse chini media channel logare enlisted manale porer kokse pia babole majority buni do pha mang se tei toloi jong ga bai ke mana ba jeng samno khatung chini edisi hapang obti brasa di hapang oro joto MDC chin Tripura oro joto M chin Tripura jeng khatung mani borok le mungsa segro wana hnai aboni bagi nyo jeng kha nangai jan pran dewoi jeng borok no suba mani pia ba tabuk biang khang kau kok tamong kha norok kok mani o emang jeng nugui mano state government ni ngake health insurance tong free health insurance ngi mano jeng bemar hamya manjagi mano attack mano accident ngi mano pia ba nugui man kha practically kok koroksa reporter koroksa kok to mathunai no baki solitong maso nang busukman hatirok
kayaknya ini kuda kulok sudah sengkebo ICA department ni bekaktai di berasa media rong ni bagai workshop khaijang mase borok khai ni headquarter ni khumulung chengna belaha nengdan khumulung go workshop khaya oh wan jirong jaga wo university dapat di berasa jaga da lag rang sebagai kaisa no kok borong pirok mong han gerei rang gerei edi state government rang dohya IC department to rang se gerei hingga ke o father haseni phainai reporter rok no ari reporter rok sabuni nograi chini press club ni nograi chini media organization nograi se जों मा जायो माने जों प्रेस क्लाब जागा ग्रि माने लेगा थाय जागा ग्रि माने ओ जागा ग्रि जागा वो जों बनत बुइ जों प्रेक्टिकली फुनु रहना मुसुं माने पेपर दाम खाय लाख रां सबाय थानाय मासो फायया बिदिसि नि रिपोर्टार अफ तेजना 3 लाख रां सबाय जाखापो एसि गारि गुरि रेखा हुनुका होटेल दंखा चारखा मांसबाय वाक बाहान टक बाहान जतो चिन्ति प्रसरम चारखा हुनुइ रहरका तिप्रावा एकदम কোনো প্রবলেম করে মিডিয়ার একদম ডেভেলপ টি বরাসরক হাই নো হাই মাসে পুনিয়া কো তাই বাইসা বিডিয়া নি বড় খাই হাই রিপোর্টার ফাকিরো মুখথাং মাংবলি নগনানি কিরিজামানি বাগি হাই নো হাই চি প্রেস ক্লাব নি নগরাইনো সে বড় ডিপার্টমেন্ট হালাক লাগ রং খরচ খাই বেলানি টনি খা নারকেল কুঞ্জ ছবি মুরা বড় বেলাই রাং খেবরন রাং টং 3-4 লাখ টাকা রাং খরচ খাই নিনি কাইসা ইউটিউবার কাইসা গগ্র চ্যানেল লন 3000 महाराज नि बात दे भाई मनिसे निनि इंडियास दे मनिसे जतो ककब्रक चैनल लो एडवर्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबान नों सामन बागि हाबान गुबै बानखाजों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपर रक मासे लाख एडवर्टाइजमेंट लांगि दंगो एडिसिनि रां साबनि रां 3% बागि फाइनाबले 3% बागि फाइगां गांके tangi kini tibra sana obo cross khai jagya tangi general channel ono rohna nang wanju ini sepa na rohna nang phirong mung datang edisi ni CM phirong mung datang IC department ni CM kedai bakti bukti keblong malai wana masingsa uboi kok sagang ke sajak yang nai netarok sajak yang nai punu bodol lip jongo adok ojamarok jongo sajak yang nai जों किसनो साया तंखा खालक्का जरारखा मेमोरेन्डाम व्यापारका मीटिंग आसुक माने 1-2 दिन सिमिना बरक सुकु खाय फुनुगो हयतोबा जों दिनाव जागाव लामाव आसुक माने ओ 1-2 दिन बरक जों बाय मीटिंग खायनाय गक सानाय साप्ता कायसे केगनो हायसुक मा जाय थानाय हायसुक मा तांगै हिंगांके माने लासिमा सिंसा कक आं साव नरक न जदि नरक डिपार्टमेन्ट टी रुना रंगांके रिजाइन खायरे दिने न थाने रिजाइन खायरे दे बक्सा दंथां आपति हाय डिपार्टमेन्ट एम करै साबनि बागैयाव हापां माने पलिसि सि गरैखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय जिनि पेन्सननि बागै बुर कक सासिनाय प्रेस क्लाब बिल्डिं दांगन बागै बुर कक सासिनाय पुलिसि त थांगां जार दन प्रेस क्लाब तंगो ताबु को प्रेस क्लाब थांनाय दे 7000 डलार जाक बरला दं कायसा तिन से टेबिल दं पुनि प्रेस क्लाब ngake hotel bai baksa joto facilities tongo restaurant tongo tonjak dai bo jaga tongo puनि haseni borok phaikang ngake sini khe lengna thai jaga se grei nogui man khachini media roni bisingo bo dalal kubui kokno saya bai hui jon borok khoksa khongni yapar jangma bai kubui no hui jon khang ke nini ani simlo senglak orot asungai rong simlo senglak nini bo lo sengai habang pai thanggang ke o habang pai thanggang ke जों sabono samnai oron nugui man khajeng kumulung press club simia गोबां प्रेस क्लाब हासालनि करबुंनि फाइसक पाइका आंबासानि फाइसक पाइका जतनो सामुं खिबि नक नखुंनि बसापति खिबि कारण तामो जोंबो फुनुना मुसुं याबले जिनि दफाव दिखि चलि तंमानि नरक सिरिना सिरिं यानि दफानो एडिसिउ कायसा प्रोग्राम खांगांके आगरतला प्रेस क्लाब गारि खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तो बुजागो ननो केसि सिरिया दै बदल छुटि जाफरे दै बदल आसुकानि जागारजों
kelle kabo tor din bagai muji to phani miri kuda tor din to phani ributa da tor abule nang khasi chiri noro khasi chiri जों जरा रोखाबले अदेकनि बिसि जों जरा रोखा ता बान्दी सिदि नों साक साक से बान्दी तमक लायो हियाखे माने सानजांनाय साजागनाय सिनि गोबां मानो दङ 11 दफा दा बिसिनि गन्दा कैसे लाई दंखा फारा फाइकाया एडीसी डिपार्टमेंट नि केबो ईएम एमडीसी एमएलए सीएम फाया तार माने चुक जागिया Nini tibrasa kok to mathumnai rok all jaga o satunga achogoi bokrok da mihi moi tong ke feeding ya thang borok khobor na haiya phia ba chung tai gonta kaisa na singlak chung ta mo khai nor nuk nai chung na bui hnei mano kesang ke nor kok saiman bela nai phia ba kesang ke kok salaiman nor nus lugia ngang ke nor chung proso khai nai kesang kau nek jeng gulti bil kaya, ni kuarter asuk lagi, office asuk lagi, unofficial asuk lagi, official asuk lagi, kun mana datang, okok salai mani meeting ni, polisi tamu bisa saimennya kuna bro, jeng kumulung press club media organization bukan tu ya farjaka, joto state ni polisi bro botike, edok kai solitong. Sosial media ni joraba sosial media rokno borong khayei edisi habang khlaiman khamo o jagao 6 mas ni bagai kemuni pocket choli na nuku choli ya do phani bagin khlai tango pia ba sinia norokno jengno sinia pia ba sinia ka sengbo kebono sinila sini coba choli thangnai obo simia jeng dia tongo mania sakjeng oboni setai kutung si kutu जों जबासलि थांनाय जों वानसकनाय ताबुकबो एदिसि हापांनि बखाखै कुनु रेसपन्स गरै हिंगांके जों अबनि सेटाइबो कुथुक जों जबाव थांनाय. Even after sitting for around 1 hour in protest, ICA Department EM Suhel Debarma did not come to visit the Tiprasa journalists who were protesting in front of the council Bhavan, which is why after protesting for 1 hour and 30 minutes, having no other option, at last all Tiprasa journalists of the state sat on a road blockade between Khumulung and Jompuijala Road. ICT department, hi! ICT department, Chong Nono Selengo! ICT department, Chong Nono Selengo! Hanang Penang Klaimani Chong Nono Selengo! ICT Tiprasa media Hanang Penang Klaimani coba ICT department, Tiprasa media orang ni coba bareng, ICT hai, kita di sini ICT hai. Siapa nak khazane, siapa nak pikong ne, apa ni coba bareng. Siapa nak pikong ne, siapa nak uklong ne, siapa nak buskang ne, apa ni coba bareng. ICT hai, ICT hai. State government ne ICT rang chokai mani chungnai hisab marana. State government ne ICT rang phai mani chungnai hisab maaf nukna. ICT hai. ICT hai. Tiprasa media rang hanang penang khlai mani jawab marana. Tiprasa media rang hanang penang khlai mani jawab marana. After the road blockade was conducted for only 10 minutes, ADC CEM Purnachandra Jomatia, EM Runal Debarma, MLA Manav Debarma, and MDC Dhirendra Debarma arrived at the road blockade spot. After hearing the demand of the Tiprasa journalists, ADC CEM Purnachandra Jomatia agreed with their demand and also says that on coming Tuesday, they will have a conversation with all Khumulung Press Club, TIPA, TPMA, and State Tiprasa Press Club members. There will be a meet. Advertisement policy the long time discussion already orang itu demand orang salah ya jadi lah sorry salah sih
to already earlier government to mahai kono asa positive ya nirobunu chung to chini no ba already discuss khaja health insurance chung press second chung khaja nini agreement chung wani ba je policy khaine na mun go chung process khaja sudo chini amo fan crisis ni ba goi je no health khaine musumani insurance to jotono wan subject boro bai to already si discuss hoja sir koke abo baksa sudo dam kaisa like andor bo sai sini kumurung press club ne andor ko bangma sini press club motor o jaga sini press club ro ne bisun musum nayo jotono sini tibra saro jotono thanchang sini bagra jemon ringma hai thanchani song ba nayo sini tibra saro thanchang hamjalai tum ke tum song mo sai to ya ba baksa ni ke exam rom di Kigong ni tek khazani amai kisi ni kama claim tek complaint claim on bagai sini kabang mau ko bagai sen mo tek kisa mas khala kya kasan boro bai bo bisa direct sala kya himan boro kosia baksa kabang ma butir sung nayo nor sungno abo mane thancha no khai to thancha ko tong ma jotono recently jenero mane sat ko ni ko sung busika boro jaga au ma kai ya ni journalist ro khai to what is nasa dai ka next time ka baike lama sa bahero jengwa so ne abu sa ne man de mane wo to ke asulai table kam ke ini top no ang ka senang ka BTR bai faida tong faida abu ni chin kono meta dia sini samung kai abu se hapang thaimani 3 months ni bisingo chini advertisement policies namna hamani je pogre mani sungni dabi noro pogre we sung san mani se aja gawa tabu tamni bagai 3 bosor mi tabu khana sunam ga ko omoto sung advertisement policy ba nirok bai na so lai nirok ni sa sung na kha press club bu same khai ka ti pa bu ro kha kogro media puram bu submission khai lai mi bisingo sung oskurti ni khai tong jate wise adopt pai mani pore kono mane mistake mi na te joto ni benefit ni bagai jate adisibu lo loss of problem face khai na te jate sini ti prasab jara eligible ya suja ko jara eligible ya no busung bahai ke bo lama si roima boni lama se nai tu kong kai state ni advertisement policy rona sing adopt kai ha central no kai ha ba onano state ni no sing kai ha ki to maximum sini ti prasab ma yang pai ne suja ko ge chung jate sini ti prasab no maximum bahai ke roima boni bangoi jate ulo sumu problem facing ya na te karon ini to kabang ma news media no khai tong youtuber no khai tong borni subscriber black kabang tong viewers kabang tong ngap jate chungbo edisi bo next ma generation no jate problem ya na te kabang ma phai hangke to ulo to robai meng na hangke baksa tabak sung special category strogo bahirago bahiki roi ma boni bangoi to rule frame nang then no properly jono suggestion dodi जों गोबनो स्क्रुटि नि खायने चिनि जरा ताबो एक्सपर्ट दंनाय दंना जों नायबोनो खायलेने इनके पॉलिसी दि सुनावनि तो किछा टाइम नानाय बतो आं ननि थाने नाकारो जदि लेरि दं खायके किन्तु थांनाय आसो प्रिभियास 40 इयर एबा काय था ताबो 40 इयर का हाय दिसि आगि तो बनि बागै बुकुनो टक साजाया खबो खोना जाया सुजाको मीडिया माहायके खबो खोना जाया हायसे एटलिस्ट जोंनो न खोनाय दं एटलिस्ट जोंनो बाय चलो सं खायनि बागै लामा नाय दं जों जदिबो ताबो जोंनो बैंक तो फान करिनि बागै जों और जागा जेकुनो पॉलिसी ताबो नो सिउ आईसी नि फान बसोबा 32 लाख ओनली जे 32 लाख जों ताबो जतो खाय दंमोन तो जोंनि जुदा फान न किसा एरेन्ज खायो बाहायके खायनि कोन सिनायले जे जों जोंनि निरो बसिउ जोंनि एक्सपर्ट बरक आसो करे एक्सपर्ट बरक करिनि बागै जों किसा मा नायसि निरो बु किसा नायसि जों नायसिबो न खायलेने जाते जों जतो नि बागै बेनिफिट नाय जा मीडिया बु जाते और जागा पॉजिटिवली सपोर्ट खायखांखि जोंनि लामा जानाय हायसि जों एडिसि सिमि वानसो खायमा बायने निरो बु वानसो लाइथांगा चलो दे बिहार जातेमान चलो दे एडवर्टाइजमेंट रिजाखा काइब्रि पब्रो केमेना रिजाखा आबुनि बिसिंगो
tei kobangma channel rok manliya rejakliya tamni bagi rejakliya tamni bagi kaibri channel special kaibri ka tan bagi man malai ini tamu tongi special tongi man kok brok channel lo tandro buzo to siu chini tabok to kaibri ne chini orang serang sati ini kok tipra ini omoni bisingon kok brok ini channel lo to tong kita state of register tong mani brok ngeceng aroni unu jai sing kaika bagi bo polisi no kuno khai brok no rejak kha tabok kuno polisi kre sengti chini tiprasa channel hisebe sing brok no tabok kuno wani bagai ba naija wani bagai te brok no bu cha help khaine ni bagai chung ta aron kha je war ko ta rejak na ta do borok di general rok ni jeta enlisted channel borok ni category wa borok no advertisement ni war ko ta rejak kha edisi hapar ICT doctor aborok ke enlisted da borok no abuna nai da polisi ni bising ko khobi da na polisi khote ge ru kono enlisted do buri ko polisi bi adopt khaya ko sing just tabok sing advertisement ro na nangu ba amok khaine nang hi khaje mani Hingga amak ini ngui tunggu ke polisi bo edop khaji ke tai kubuni ko borok channel ro kotang ni bagi reza o kai brisimi spesifik bagi baik tang ni reza tei to sini ko borok channel to tei ke bo register kru no busiu state do bo register enlist kru channel to kun kru ne ba borone kuno among bo kru je are nairo ni je nawani bataro bahero bo kru ke baki chungro nai abor kan ro jasa dekhai ne ke borok no remani borok je enlisted no state government polisi ni state do tong kha ke ne state ni omo bai ne sung khai kha hai सर कम से कम को ताबो खोले मन अब बुसी नि बिसिङ कम्प्लिट policy नाले नि त निरो गया सो लाई राउन्ड टेबल आसो लाई ने आफ्नो सम्बन्ध ठिकै आसुले कोक्स लाई बस्कन सम्बन्ध ताबस कांगो तो छि थिरो जागले न तो मे अप्रो सारी बतो छि थिरो किसा सर बस कांग थानाय लाई थानाय दिन रो न खाके नु खलुक जा खाजे কয়েকটা চ্যানেল লঙ্গ সিমি যে নরক তাক সাকা রেজিস্টার দङ ने बंगले नरक ताम रेजिस्टार नगरि खाबा बरं मते बर स्टेट अफ मावै दङ आनि बाङै जों स्टेट नि जेहेतु माइ दङ बा जों बर न बर खा प्लस नि कक बर नि बिसिङो बर न माने फ्रन्ट लाइन व दङ मिडिया नि बिसिङो सर के तु ऑर्डर रेकॉर्ड मा छ बरक policy no follow khai jin bor na advertisement ru hangke chini kuno policy kri ko tak se jara policy adopt khai je sir kai chu policy kri ka bahe ke bor na implement khai ma khatai oboro buni ba block ti prasan ka oboro buni prasan la tini de ko thumai ro e prasa phale ka che guideline ni bisio ma tu nai policy kri ke bahe ke policy ani ma ko ta policy khai ne nai tongu jate chini ti prasa media ro joto no benefit ma tu boni bang tu sung side awon policy implement khai ne kang bahe ke jagi ma kha Abang je mayang tong mana marwani bangsi sung to waso tong. Nge or jaga chini ti prasa bichi maha nge nirok bu khatongwani sinangu. Ang malia hne jolai to ngalia. Na jate joto no marwani bagai sinirok bu waso ki. Bo criteria bo policy ni boro tani ma ka hi chungmani ki chaya hachi. Boro tani ma ka hai ni chungmani chaya hachi. Boro no rotei chunom burodi. O kok singni nangu. আর স্যার থানায় দিন রকম নুখা যে নরক অর্গানাইজেশন রকম সেতই বস কাংতই হিমু আর যারা প্রেস ক্লাব যেটা নাকি গভর্নমেন্ট সব সময় সাপোর্ট তো প্রেস ক্লাব স্টেট অংথং গভর্নমেন্ট হইতে বড় কোনো কাংই বড় যারা অর্গানাইজেশন লাগে তুই জানা না না বড় না তুই বানি বাং কোনো সাজাইয়া বড় না গেস হিসাবে ওর বড় एक्सेप्ट खाइका गुरिखा आप्रो गुरिखा बरो पर्सनल लेभेल हयतो सिने लाइना आगे थांग माने सिने एडिसिन हयते बरो न निरक बरो बाय दं दि हिनि होया मागे जों लायसन अफिसार रखा सिने बिपिन आसुसि और जागा बरो हयतो पर्सनल लेभेल सिन लायो थांखाना बनि बाद बाकी आं कोनो सिया सिने एडिसि कोनो सिया हाइछि आरो थाङै बरो लगे लगे नाय थांनो तो साइमालिया हाइछि किन्तु अफिशियली ऑन रेकॉर्ड करी डॉक्यूमेंट करी जे निरक बनो लगे रो दिखनि कोनो सिंचि थिरो जा करी
record dong sir. Borno ICT department PUC borokno appointment khajak bipin bai rotomno borokno tur khanen bage. Boto sini office ni staff bipin bai rotom to sini office ni staff borno to liaison officer hisabe roi rokha. O media ro phaimani bo sini ADC ICA hoite borno saje ni ro borno logero ni sai. Hoito bipin hoito ni rotom borok hoito sini hoina hokna ngui man Department isu khajak sa. Nana omor to liaison officer si borto sini department ni Nah, sini isu tahu ya sir. Main isu ke sini apa ya? Sini main isu ke sini mantai je advertisement policy banyak mani aber sini mantai. Contoh advertisement policy ni bang to sah. Plus sini press club no busung manai ro ni bang 3 month kai tha niro ni room space kari ni bang niro nai malia bot sini saya ri. Contoh already press club no 10 lakh ni furniture ni bagai allot khaja. Sini press club ro space kari ni bagai borong nai malia. Tabo bu manai pending otong. Ini panel nana space ro ini bu ungu hai manai paija. Ye contoh positively sam khai tong. Jodi u dile mana koni bangoi niro ni thani na karchan. On the other hand, hearing the statement of ADC CEM Purna Chandra Jamatia, all the Tiprasa journalists who were in a protest were delighted, and at last the road blockade was withdrawn. Reported by Probir and Omid from Khumulung, Chinikhora.